Ingakho laba bangale abamhlophe bafika babebona nje into bayishutha lonto leyo. Izinto eziningi bazenze kanjalo thina sibona. Umuntu uyashutha uyothi uyezwa sekuyibona sebenamakhemesi. Kuphi khona la. Wena izangoma ngani manje? Umkhulu wakho akana khemesi. Kodwa umlungu uzoba nalo ekhemesi. Adla imali futhi ngemithi yakuphi? Yakhona la. Angithi wena usengamajwabu wena. Usonge izandla. Andilayo lemithi yazithakwe ngazo vele lezi zinto zethu. Uthi awufici uyasibona lesihlahla lesothi wena uma usebenzisa uthi hayi sathane. Kodwa manje naso uyasifica la ekhemisi ngoba ususithengile. Sekuthiwa sidlulele futhi uthi wena hayi isona ke sekuthiwa hayi sekuyisona ke. Kodwa mina ngikhule ekhaya. Mangithi mina mkhulu ngiphuphe kabi. Umkhulu ashone lapha ehlawe sibaye axephule. Athi gcoba la gcoba etsheni uphalazi iyendlule lonto leyo yabo ushuthi manje sizothatha lonto leyo uyiconvert uyifake emabox namhlophe angaka uyifaka ekhemesi sekumele ngiyithenge lapha ngo500 ngishiye ngiyeqegcekeni akani uyabona into ezincane okumele sisithuthukise kubantu basekhaya dreams yeah I got dreams yeah I got dreams yeah I got dreams let me do me now let me do me let me do me now let me do me I got dreams yeah I got big dreams I don't sleep cause nothing really comes cheap I be at the studio all day putting in the work, gonna always. Never sleeping on myself, gonna no ways. Giving in my all, gonna showcase. I got dreams for my baby. Yeah, I got dreams for my daughter. So give her what she needs in this world, yeah. So give her what she needs and support her. Cause see, I got a dream, I'm a man now. But it's more than just a dream, it's a plan now. Now where you can put in that thing, gonna try more. Until you find the dream you can strive for, or even die for. Dreams, yeah I got dreams, yeah I got dreams, yeah I got dreams. Let me do me now, let me do me, let me do me now, let me do me. Lemakhaya sengiphinde ngabuya futhi with another episode of Ina Upopile lihleli nolumkili wakazinyanga ke njengenjwayele yabo uma ukuthi awaka subscribe page make sure ukuthi uya subscribe yabo click notification button lapha yabo for more content na supportwa kanjalo kahle yabo kumele ushaye subscribe ulike more like ushare umsebenzi ukuze ufike kubantu umsebenzi kumele ufike kuona yabo today nginobafo la uMadlakoza uyabona nje uphusha kakhulu online mfethu uphusha kakhulu online sihlala nje sirelax sicocele nje mfethu ngezinto eziningi empilo yakhe umsebenzi mfethu amaphupho yonke into nje nayo mfethu asafuna ukuthi ayithole empilweni kuhamba kahle baba ngihamba kahle ngene wena kuhamba kahle kuyaphileka mfethu kuyaphileka hayi no mfethu ngeke ngicela nje uqale nje uintroduce mfethu ukuze nalabo abangakwazi nabo bazi ukuthi ubani uMadlakoza mfethu lo ukhuluma nje manje uMadlakoza insizwa yale ondini lomahlekihlikhi ngikhulele olundi kwaceza enzika la ngikhulele khona kodwa umuntu usela eThekwini ngokuzinza umama wakambatha ubaba wakalithule awubafu impela ubafu awubafu phela nami ngizalwa khona mfethu koMadlanduna uyabona ukuthi into zethu zokugqaza online and abantu basolundi lana sengibaphathile abantu basolundi la kwi podcast yadlaphe manje so wesinga West 4 manje ngicabanga ukuthi uphuma olundi mfethu ulundi shutha lulincinana ulundi lukhulu kakhulu mawukhumbula kahle indawo eyithobileyo ngisho kwaleze ekhathi kutatshwa indawo ongaze kutatshwa kuyona kusolundi uyabona uyabanje mandate kwaziyo ukuthi protect la kuyahlonishwa la indawo esikhuliswe ngaleyo ndlela leyo nje angisho ukuthi kwezinye igodi akuhlonishwa kodwa nje ngicabanga nawe uyabona ukuthi lokusazana nabantu nje sibambe ngonya olodwa hayi ngoba phela vele emakhaya mfethu yonke engiyithanda ngempilo yasemakhaya mina uyafundiseka mfethu emakhaya yazi lento egejayo la emalokishini nala madrobheni masufika ubonda iyashoda le uyashoda uthi ingane ivele kwenzele nganye indlela ingane ubonda
Uthe le phakathi kwenu nihleli kanje nimile ingane nibuye kanje emehlweni. uthe ithi angisingane mina. Isho uthi ayisimanga leso. Kodwa phela kancane ngicabanga ukuthi izwe nezwe nezinto eziningi ezibadukisile ngoba khona izinto ezincane mfowethu edukisa abantu. Kakhulu. Ezincane yabo nje ukuthi ubuke mhlawumbe impilo yakho elinye izwe lese ubuka impilo yaphesheya. Uyithatha uzoyiphilisa kuwena mhlawumbe. Ugcina usuwenza into oyibone ngalenziwa nasethuze kwakho mengekho umuntu ozokukhuza. Ngoba mfowethu kuyenzeka ukuthi isilima uphile naso uzabe naso kodwa ngoba sike endlebende kwaso kwabo ngeke usilahle ube sakweni. Futhi ngomlahla uthini alilahle igazi. Kuyenzeka ukuthi umuntu umkhuza uzokhathala ukuthi yabo lo ngihlulekile ngiyayeka. Ubona nje sebemvimba phambili phela. Andikuba inkinga phela basebemvimba phambili ngoba bakabuye limele futhi yabo. Yabona zinjalo nje. So ke manje bekunjani ke nje mfethu ukukhulela olundi ke nje before mfethu uzufike nje lana bekunjani nje isimo ekhaya mfethu nikhule niba ngaki bebi kanjani nje leyo. Wemfowethu ngikhulele olundi emambatheni enzeka sikhule nje mina ngumfana ogcina bafanele babe abakhona ngisho ukuthi bese kuba abafowethu abanye no mama ke no malume nje kanjalo nje phela mkhulu imndeni emakhaya vele imndeni emakhaya makuphakwa ngempela ngoba phela nje sakhula thina sidlela ngisho kuleli bhudo lesizulu leli impela nje sazodwa u2 days ungapheli kukhona ukudla uqedwe ukudla niqede niyobanga isikhokho kuphuma inqindi lapha esikhokhweni ningabafana kumnandi ke nakhona hayi ngoba phela yona impilo vele mfethu leyo mfethu yabo impilo yakagogo phela mangiyibuka usisabanje volento yayiyicontent kwaona lento esasiyenza sisakhulu ukuthi lento sibanga ukudla sihambe masiyolusa sisidla inkobe ngempela uphatha inkobe udle zona ezinkobe lezi kwakuyenye icontent kwakumathwa kwakushutheka engashutheki kube khona hayi and kusabele vele abanethelwe vele abantu ngoba vele I feel like mina lento ayishintshi kahle mawuyibheka yizo vele izinto ekusabele balethele babona abantu bayibone ngoba phela imnandi mfethu le yampilo mfethu yabo yesenze saba ngabantu ngokusibona simukela yonke indawo ethi umuntu eyazi ngifisa ukubona la uqhamuka khona ngendlela aboka ngayo lo muntu lo uyaphila lo muntu lo plus ngisho nje yazi ukuthi ngisho ukungeneka ukwazi ukuphila nabantu sakufunda khona phela lapha because wawulala nabantu nibaningi mfethu uthola ukuthi yabo niyakhahlela ngisho ingubo umuntu ufika ungabazi futhi ngakushaya la ngaphinde futhi ibonayo hayi kodwa phela ibimnandi mfethu le yampilo ibimnandi so ke manje ukhula ke ubuzazi vele mhlawumbe ukuthi umuntu ofuna ukuphusha icontent noma uhlangane nayo kwezinye indawo mhlawumbe isigabeni esithile empilweni wathi lento lena ngiyayithanda ngoba ngifuna ukwazi ukuthi ekukhuleni kwakho buvele uyithanda into enamafilimu wemfowethu negama le-content mina ngingalazi ngilifundele la eThekwini kodwa umuntu into ebezenza beyikhombisa ukuthi lo muntu lo uzohamba ehluke bengomunye umuntu lo muntu lo uzoyisebenza lo ngeke akazakwazi uyosebenza umlungu so indlela umuntu eyakhombisa ngayo uthe ngikhula emakhaya umuntu kwasheshe kwaphumeka esikoleni ngokuphazamiseka kwasheshe kwaphumeka esikoleni isiginqi into engayifunda kudala udlala isiginqi ngidlalela umaskandi ngiculule futhi nezinkabi ngisebenzile nomlabalaba ngisebenzile no Simix ngisebenzile nekenge eningi beside amaskit abantu asesibuka kuona nje manje ukuthi sesiqishe no Nobhilita sivela kodlamini star kuba fana the boys sayimela nani nje ngoMadlakoza the Relator izinkabi lapha yabo abantu basibuka manje kanti sisuka kude ne-content ngoba phela nami ngiqale ngazi umusic iqala ngiqale ngazi umusic khokho iqala ngizothi Madlakoza ngoba phela umnandi nawo futhi uhlukile mfethu uyabonayo phela into emnandi uhlukile yabona akusiyo umculo esingathi ukabani lo siyawuza uthi ukaMadlakoza nansi ke enye into esebenzile nengasebenzile omunye umuntu mhlawumbe ohlezi lapha ekhaya yabo Moza ne-talent Moza ne-talent kodwa uza ne-talent lami abantu bazosho ukuthi lo alikabani leculayo yabo ngithi yabo wenza ngoba wenza lolu hlelo mfowethu wenza into yakho futhi uzoyenza ngendlela yakho leyo nto leyona abantu ezobaletha kula bezosubscribe anti enye into abantu bayitshela ukusubscribe imali subscribe akusiyona imali ukusubscribe kwe-network okuyimali kodwa ukusubscribe la ku-YouTube ukusubscribe kuyifana nokufollowa nje ukuthi uyangifollowa ngokuthi ufuna ukuyibona i-content
njalo ngiyikhipha ifike kuwena kuqala i-notification Andikhule futhi ngoba phela iyakhula ngalesikhathi abantu besubscriber nathi siyakwazi ukuthenga ezinye izinto sithenge senze sure ukuthi silokhu siyinyusile iproduction ngoba phela into esiyifunayo nathi uyabona ukuthi sigcine sikhompyutha la sigcine sesisezingene kusho abantu uyabona thina siyayijabulela into oyenzayo bafuna uyenza kuphi uyenza la eThekwini awuyenzanga kuphi kwezinye indawo njalo kuthiwa ayi ithewa alinaphawa kanti thina esingenzi lutho sihleli silindile sithi ayayiza izofika kanjani bayingalethwa yithina ngoba yithi phela yithi kumele sinyakaze izinto inyakaze yabo mina nje nami kulo muntu ufethu okathi uma ngeke ngezwe icomplain mina ngihlezi ngizocabanga isolution yabo uma ngeke ngeza kukhala kwathi wayi yazi la into ethi nento ethi liya short mina ngihlezi ngibona ithuba mina ukuthi awuyazi ukuthi uma ngalivala leli ithuba leli ngizoba right ngoba phela yiyo vele into esuke siyifunela ngeke sizothwala izandla ekhanda lathi sithi hawo ngoba kuyakhala kuthi wento ayikho base singenzi lutho bese nathi kumele sisonge izandla manje ngoba izozibuka abantu abakude bafike bafuna ukuzozivala leso sikhala njengoba kuhlezi kwenzeka yabo njengoba kuhlezi kwenza ngoba phela kwenzeka njalo umuntu ayibuthi yes abantu abangaka eThekwini I know ngizoshaya i-event enkulu la eMabhida wena bula awuwenze mfethu kwawona amaciko nje ethu ahleli mfethu amaciko sinamaciko amaningi ahleli asonga izandla anzima kuthiwa kufika obani mhlawumbe ubani angasayishintsha impilo uma ingafika kanti akekho umuntu ozayo futhi uzoshintsha impilo yakhe nase yefuthe into ungangivala ulimi umuntu ngisafuna ukuqhubeka kulo nkulumo le ethi umuntu hayi mina ngizoqala ngoJanuary ngizoqala mase kuyisikhathi isiphi isikhathi ozoqala ngaso isikho futhi exist isikhathi esiright shuthi wena ufuna isikhathi sakho ngoba thina siphila ngesikhathi esisodwa sonke wena ufuna isiphi isikhathi esinye ngaphandle kwese wena uthi naye lento ngizoyiqala ngoJanuary uzobe sekunjani ngoJanuary uzobe ngashintshanga lutho futhi nakhona mase ufika uJanuary uzothi ish yase ngishawe into ethile mhlawumbe ngoMarch yabo mina ngikudlile mfowethu ngifesa koMpumalanga kweminye umsebenzi asiqashwa ngoNovember mathiwa ngangomnye umuntu azothi hayi ngiyoze ngiyofesa ngoJanuary uyabona ukhombisa ukuthi into nje yonke iyenzeka noma abe isiphi isikhathi mawukuthi wena ube nechance okuyenza yenza le nto leyo ungaze ingakho uMadlakoza wenza music wenza ama skit uMadlakoza wenza into eziningi ngale ya producer mfethu uyashutha wenza into ya director yabo ya director ngibhala ama script yonke into eziningi kusenziwa uMadlakoza abantu abaningi abangakwazi uMadlakoza ona ama channel angazi amangaka xa ngithi awu5 manje ngasho nje ngiqinisa wenza imali kulowo ma channel lawo abangawazi thaka aMadlakoza yabo okhombisa ukuthi ngeke uyithole hleze khoneni ngeke funeka uvuke uyosebenza vele isendleleni lento uma izofika uhlele khoneni ngeke uze uyiunderstand noma isifike ukuthi hayi yona ngaphela uze kufika indlela aqala ekubulalelo khona and iyasishaya mfethu la eThekwini awu la eThekwini ama talent mfethu wakhona kodwa manje abantu abayi-understand lezi zinto zemali because even nanayo leka YouTube ukuthi uYouTube ukhokha uma sekunjani ambalwa ama creatives uthotha yazi ukuthi khona into enjalo yabo awazi ukuthi umuntu akayazi kanjani into enjalo mfowethu ngiyakhala ngabantu bakithi abantu bakithi bafo angazi kwenzakalani yabo ngelockdown ilockdown mina yanginika isifundo sokuthi angifunda ukuphila enye impilo futhi yangisiza kwelinye iside ngokuthi ngafunda ukuphila ngento ya online ikhona impilo online abantu bakithi abafuni bacaba ukuthi yonke into ekhona emhlabeni scam bafu ku Facebook ya monetize ku YouTube ya monetize ka TikTok nama gift ka Instagram ya monetize shothi wena mfethu ukwazi ukungena ku Facebook uyothuka mina noma ungene ku Facebook uyothi ubani ama-celebrity whatever uhlula wena ukuthi wena usukumele wena impilo yakho iyashoda uzenze wena kodwa sawukwazi ukuthuka abantu ku Facebook ekabusha yabo abantu futhi ku Facebook abantu ngiyabathanda ku Facebook lapha bahlangana ngecontent ama-content engabuka ama Japanese into zaphesheya abantu abahlezi becabanga into ethi imali kunama reel ashabayo lapha amarela nemali kakhulu ungayitshela abantu bayahlanya bahamba beshutha oxam nengwenye uthi washoda abantu bashoda uyivuke ekseni into wayigezela wayidlela ekseni walewole ngiyokwenza nansi plus yamkhokhela wena wedwa ohlezi lapha ekhoneni hlala ekhoneni
kodwa impilo la ikhona manje isi online and abantu bayayibona futhi into engahamba online yazi ukuthi ukubezwa ukuthi umuntu yazi ukuthi lento ingahamba online kodwa konke emphundla amadolo yabo lokho nje imvimbile nje ukuthi hayi akungenzeki ngoba phela manje yabo ubheka ngisho wathi usemakhaya manje usungakwazi ukuthi ushaye icontent uma kwashaya icontent ethandwa abantu wenze yonke into usemakhaya futhi uhambe emfuleni uyodweba lapha nombe imsundu ukhombisa abantu thina sikhule simbe imsundu sifake uwena sidwebe sicuphe ngapha abantu bekozinye indawo kuye ubachaza uyothi yabona icontent yakho ishanga 1 million views ngawubani bani sithi siyakubona usuyagibela thina futhi thina sithi usuthwela hayi nayo into ehlekisa ngathi sayona nazo lezi inyanga phela lezi ihamba idayisa lokuthwala lokho sehamba zithi abadayi bathwele ngoba efuna imendlela ngoba phela uqhashazo umuntu ethi uzokuthwalisa usho ngethu engathwele kwayena mfethu uyambona umlomo umhlophe lo ulambe wasesiswini kwayena mawuthi uyibheka le muntu ezokunika ilelo ulwembu lapha dala yagcina ukuthi into lo customer mhlambe akhuluma ngakuleze customer lami wena uzothi yakhethe la kuyaphithizela ngiyafa ngabantu la so impilo abafowethu abayihlakaniphele and enye into bathi mawuthi ya notice umuntu obambele entulwa mina ngumZulu futhi ngoba ngumZulu ngiphila isintu hayi phela isimele vele kodwa ngiya understand ukuthi kwezinye izinto kumele akumele sibambe lentulo abantu bakithi abaningi babambe lentulo kanjani na umuntu uthi we lento zo Spotify YouTube angi understand izinto mina ngifuna iCD nale CD ayifikanga nawe akusiyona ababo wakho futhi akusinto akwaZulu sesingabe siqamba amanga le cassette akusilona la kimi manje i-technology mayithuthukiswa uthi ubambele emuva uzosala ngemuva kaphela uzosala futhi ulambile mfethu unayo content bayisebenzisa abantu leyo content kwenye indawo ngoba phela bona bayazi mfethu ukuthi kwenziwa but ya ingakho laba bangale abamhlophe bami befika mabebona nje into bayishutha lonto leyo izinto eziningi bazenze kanjalo thina sibona umuntu uyashutha uyothi uyezwa sekuyibona sebe namakhemesa kuphi khona la wena izangoma ngani manje umkhulu wakho akana khemesa kodwa umlungu uzoba nale khemesa adla imali futhi ngemithi yakuphi yakhona la angithi wena usengamajwabu wena usonge izandla andilayo lemithi yazithakwe ngazo vele lezi zinto zethu uthi awufici uyasibona lesihlahla lesothi wena uma usebenzisa uthi hayi sathane kodwa manje naso uyasifica la ekhemisi ngoba ususithengile sekuthiwa sidlulele futhi wena hayi isona-ke sekuthiwa hayi sekuyisona-ke kodwa mina ngikhule ekhaya uma ngithi mina mkhulu ngiphuphe kabi umkhulu ashone lapha ehlawe sibaye axephule athi gcoba la gcoba etsheni uphalazi iyendlule lonto leyo yabo ushuthi manje sizothatha lonto leyo uyiconvert uyifake emabox namhlophe angaka uyifake camera sekumele ngiyithenge lapha ngo500 ngishiye ngiyeqegcekeni akani uyabona into ezincane okumele sisithuthukise kubantu basekhaya abakwethu abantu ngesibalahle yabo nje mina mfethu mina ngikhule ngisho umbila mfethu usugaya yabo mina ngikhula bese ugayela thina umbila uhamba usokwenza impuphu yabo sakhula hayi kwathiwa yasambe siyosebenza emadrobheni sayibeka emshini esikhundleni sothi sithole eminye emshini esigaya impuphu kangcono asibanga sisayithola savele sashiya phansi sathi hayi sahamba nawo belungu manje impuphu siyithenga ngamalini close to 150 10 kg man hey wafo yazi enye into yabo ngeke ngahlala ngahlaziya babecebile okhokho ayi kakhulu unathi kakhulu mfethu awona yake ngecebile ngoba ngingathengi lutho thina buka la lento echazayo nje semqoka kumuntu ohlakaniphile nosilele nje manje uya understand ukuthi kufanele into siyikhuluma siyabona kuyonakala okay ekhakeni bekukhule nginamasimu amaningi amasimu hayi futhi mfethu ama hectares ngama hectares namhlanje wena usuthe hayi ngizohlala esilungweni ushuthi wena usunayo imali yokukhokha wena usungumlungu okhokhela abelungu ngoba phela uthe wena uzoyenza into yakho uhamba othenga nemali yokuthenga unayo nale mali oyiholayo incane ushuthi wena uyiqululela la okay khona umuntu oneplaza leli longana le kaMoba iplaza likaMoba khona onama-truck enama-truck khona la ukhandwa khona ushukela wena unemali yokuthenga ushukela angabona oneplaza loMoba yabona and umhlaba ukhona mfethu ngoba phela nalo mhlaba esiukhalelayo thina namanje ngeke ngizwe kuthiwa iland iyafuneka eSouth Africa
kufuna uyasemadrobheni kahle kahle hayi ukuthi umuntu uyohlala lapha nabecicwici egcine ngezemali egcine ekhala ngani ngentshela mina ngangazi ukuthi umuntu angakathenga upelepele mfethu mina ngakhulu upelepele ngazi ukuthi into emila ngisho la eduze kwendlu yabo kodwa manje siyawuthenga na upelepele icozo yeklabishi ukuba ungathenga icozo yeklabishi mfowethu uthenga uzofika la ekhaya udle hayi kodwa cha uthi yonakele lapho ngoba ngisho emfuyweni mfethu thina sikhule thina ziningi izinto ebesiyilusa mfethu yabona ubungasweli ubulusa imbuzi ulusa inkomo ulusa ihabu yabo manje sesilusani manje ayisekho manje mina ngikhule kuphithizela abelungu mina umlungu nje ngikhule ngesaba ukubona umlungu ngoba ngithe ngikhula wayefika ekhaya ugogo wayedayisa ngisho ingulube kunengulube eziningi amahotshi inqwabe ingulube kufika abelungu lapha bezothenga ethi ukuthiwa ithengwe 800 imali phela leyo 800 ugogo ushuthi ugogo wasebenza emlungu waze wangena la ethuneni wayesebenzela yena ngomqondo wakhe uhlakaniphi uyabo and nami le nto ngifike ngayibona mina eSwayimane yabona ngike ngayiswayimane la ko 2019 2020 ayiye ngama ngifika lapha eSwayimane yonke into mfowethu abantu othathwe ngisho first year akaze kiwe kodwa uma uthi uyabona ukuthi kucetshiwe lana mfethu ulala kudliwa inyama mfethu noma inini konke nje kukhona and akuthengwa mfethu leyo nto leyo inkinga futhi bashayela abantu abaningi ukuthi umuntu mhlawumbe ongayile esikoleni wena uzocabanga ukuthi mhlawumbe ungcono kunaye ungcono ngani mhlawumbe ungcono ngesingisi kuyena yena iningi labantu abangafundile bayakwazi ukuyinikela ebugqeleni ngathini uMadlakoza umuntu ongafundile angifundile mina bafu angifundile kodwa ufunda impilo mfethu angifundile phela esikoleni egcine emabangeni aphansi kodwa impilo ngiyifundile ngiyokumangaza uma ungathifika la ngihlala khona uzothola kunabantu ababuye emanyuvesi ulwazi oluningi bekhiqezela ubani uMadlakoza yabo uMadlakoza yena lo ongayanga esikoleni ngoba phela injalo vele le ngoba thina siyayithwala lezi zinto lezi sitshela ukuthi mina ngeke ngisho mfethu ungangitshela ukuthi ufunde kanjani ulala ungadlile mfethu ulinde ukuthi kube khona umuntu okuthiwa akakuthatha kwenzisa into ethile yena lo ngavu kodwa sithi ufundi kanti yini ukufunda kanti wena ngoba ufundile uthi ulinde ilanga lilodwa lokubizwa emayini ulindile yabo impilo ifuna ukufundelwa yona shutha ukafundi ngoba phela awukwazi ukuhlanganisa yabo kushuthi kusamele ukuphuma esikoleni ukufunda impilo ke manje ngabe nayo impilo mfethu hayi impilo iyafuna ukufunda mfethu yazi ukuthi impilo iyabadidisa abantu kulomuntu ophuma ekhaya hey abantu abazi kunzima la ngaphandle akukho mna ndiyabona mina ngishizile mfowethu from 13 years 13 years ngiphuma ekhaya ngashizela elide ibanga iyona nto leyo number 2 eyangifundisa ukuthi umuntu uyahlonishwa ngoba ngikhule ngisizwa ngabantu bangaphandle abantu bangaphandle ngikhule nje ukuyibona abangondlawo sometimes ngisizakala kubona hey plus hlezi kunjalo mfethu isikhathi esiningi so leyo nto leyo yangakha ngangomunye umuntu mangathiwa mhlawumbe ngangizona ukuthi angifundile ngabe namhlanje nenginakho okungakanani ngaba akukho ngoba ngabe lokho uthi uma kuthiwa hayi awunawo awushutha iskits la uthi kodwa bafethu lento angiyanga mina kuyifundela esikoleni ngizoyi-exa kanjani ngayibona ukuthi ngabe lokho uyinyeza kwawena namhlanje mina la ngihlala khona ngiyakwazi ukuhlanganisa izinkabi sicwale sithi ufika izinsizwa zonke Relator Nobhilita Zora Chamane zonke izinkabi umntamarishi izinkabi zami zonke izinkabi ziyagcwala sithi sohlaziya icontent lihlale phansi sihlaziya icontent singenza kanjani lento number 2 ngeke sigcine ngokushaya ama skits kuphela and abanye abantu ngizoyenza kanjani lento ngoba mina ngihlekisa no uyochuba ukuthi ingoba uyahlekisa and number 2 ungabona into eyenziwe uMadlakoza usuqala uzoyenza wena exactly wena unamathonga kini uphuma ngendlela yakho mawusufika kumina khona into ozoyithola kumina uyihlanganisana le yakho uqhume nento yakho uyishayela uyochuba mhlawumbe wena uhlezi nama-subscribers sawo 1 million kunami ngoba into account yawo la umsebenzi oclean ukhuthala and ulandelekayo futhi umsebenzi olandelekayo ngoba ngeke ngiyibona hayi uma ulandeleka mfethu abantu bayawulandela abantu ethi umuntu hayi ngicela ukuzo-actor i-content yakho ngoba uyibonile ukuthi hayi le content le iyalandeleka le content yabo and nami yabo mina ngihlale ngisho even nanayo mfethu igenge yayenza idrama esikoleni yazo kodwa still mfethu kumanje nyayinawo amafilimu ekuthiwa wakhiphile kodwa uyenzile lo muntu esikoleni wayifunda wayenza into kunalokho ulinde ukuthi akufike iproduction ethile uthi hey mangafika igeneration izokubona phi igeneration ungayifaki nawe
Ngoba phela abantu abangena ku-TV yibo labantu othola ukuthi kuzoshayela ama-skits kwenziwe izinto kanje. Siyaqala i-TV yawubona umsebenzi sithi hayi yozala sekuthiwa kuyachathwa kanti akekho umuntu echathelile. Mfowethu yonke leyo nto leyo ukuthi uthwele ubani. Umuntu uyazi ngoba ngilale nini? Ngilale ngo-4 ngoba ngilale. Angilali mina. Ubuthongo nje angibazi. Mangibutholile emini ngiyabusebenzisa. Emini ngoba network isuke ngekho. Ebusuku ngihlezi ngibhizi ngama-research amasha ngoba ngiyayibona ukuthi impilo iyaphi. Angifundile impela kodwa cha impilo uyayibona. Yabo so leyo nto leyo into nje lezo okumele sizenze. Nenye into abangisizi mina obani. Wona wenza into ubheke ukuthi uzosizwa ngobani. Ndabakweleti futhi ngeke ngisho nami ukuthi bangikweleti. Akekho mfethu. Ngisho umzala wakho. Webafa. Ngisho umzala wakho akukweleti. Akekho umuntu ingakho inyoka mayichamisele iqanda. Ivele likhula leyibonela ishiya iqanda lapha ihambe kaphinde. Ngoba vele akukweletwana. Nale nyoka mayikhulu uzokhula uyibonela. Yabo enye into engiyibuyile ngale ndlela esikhule ngayo sisokola. Thina abazali bethu sebekweletwa yithina. Umzali wakho akakweleti, wena okweleta yena. Umzali wakho wenzile umzamo wakhe. Ukhala ubusuku nemini engalali. Ezama ngempela. Toto sewenza umuntu owisikhuqu insizwa ungaka nje. Mathiwa wayengekho mhlawumbe awunenhliziyo embi ngoba ayokhulula yabo yabe makhulele entabeni vele kuzoba njalo. Yabo so yithi esikoleta abazali ukuthi sivuse imizi siwenze ukuthi nathi abantu abawokhokha leyo nto leyo zingane zethu ngoba ziyobe zikubone iphi leyo nto ziyobe zikubone kuthini ukuthi umzali wakho umenzile okuhle ngoba naye umzali wakho kudala aqeda ukwenza okuhle akusekho khona khona namhlanje basazama ngisho namanje sakubona ngisho namanje mfethu ukuthi uma kukhona ngempela abasuke bengakwenza hayi bayafaka futhi isandla khona ophaca abavamisa ugqoka nophilate ama efika endlini asebehlephukile bahlekile ophaca labo ophaca ngabafica ngabathengela umama ngabafica nini ngabathola nini January last year athi mama ngazi ngakuthela labo ophaca ngiyabagqola manje ngoba abantu kufethu bezamile nje umzala wakho usadliwa unembeza lamanje akalala ebusuku ethandaza ukuthi ingane engathi ngasinde ezibhanyeni engathi ngasinde ezingozini zomgwaqo ngoba izamelaphi izamela la mfethu sikuthatha kancane lokho yabona ngeke ngibone ukuthi ayisikuthatha kancane mfethu sigcine ngisho umqondo kwathini usulala mfethu yabo iyouth nje mfethu uyalala kakhulu mfethu uyakhala ulele ngenye mfethu ngithema ngibone kuthiwa sibanga kanani singabantu abamnyama abanayo eSouth Africa kuthiwa sibo 49000 49 million 49 million angababale abakwezinye izizwe kusasho nje abamnyama abala labantu abamnyama la mathi walabantu laba bayakwazi ukubambana njengamanye amazwe like ko-America ngoba la siyezwala nathi akwana ukuthi ama language mangaka ikhona language la sikhona isiZulu siyezwa abantu abaningi bayasiza isiZulu and nesingisi abantu bayasizwa ke so la siyahlulekathi nokuthi sibambana ngento nje eyodwa ngento eyodwa ukuthi thothi athi tikhiphile kuthiwa mbo lo athathilelo besupport iswe phambili uyabona nje sonke mfethu siviwe nje sonke lento leyo lento bakhombisile naye ku social media kwi-industry bekade kunzima ukungena bekunzima ukungena bekubhrika igora zakhona zibe kanje ama-gatekeepers namhlanje siyayeka igora singabe sisaya kusona siphume siyele ku-social media u-social media uputshuza uposta ividiyo namhlanje wenze kuhle uTikTok uthi okhomsayo ukuthi isupport namehla amaningi lese nansi ingane uyibonela ingane nesenko ubonela umhlaba wenze njani umhlaba uthe ileyo nto mina ngiyifunayo and bengeke kwenzeke before izinto ekanje yabeziza kubantu abasemadrobheni bengeke kuthiwa ingane esemakhaya kwawo lo ngane nesenko awusijwayele ingane nesenko yabo manje lento lena ngiyakhombisa ukuthi masingabambana singabantu ngoba phela amandla kuthina even ngisho nala eThekwini yabo la eThekwini I feel like izinto la eThekwini abantu abaningi basayibone ngathi ivalekile kodwa uma sizokutshela iqiniso mfethu zivalwe yithi uma sizokhuluma iqiniso ngoba manje uma ubheka ama influencers esinawo bengamele ukuthi kuthiwa sina industry mfethu already la eThekwini si strong brother nala yabo si strong ngenye ndlela kodwa sina industry kanjani anganuza usuku umuntu egoli manje yabo makusuka nje artist esena mhlambe more than 10,000 followers lisuka le egoli siyazi ukuthi ngekuphele ngisho 6 months sobe sesizwa ngayi left and right yabo kodwa thina la industry mfethu asikayakhe mfethu uma uthiwa
hayi ama-forms event agcwaliselwa kamasipala hayi bayacathelana lapho wake wayana Akaza gcwalisa lo akaza apply akaze enze lutho uthi kodwa hayi bazochatha akalazi nokuthi linjani kuthiwa i-form so ke leyo nto leyo abantu kumele sibakhiphe kulowo mqondo loyo sibaphucula abantu ngoba bakithi abantu kumele singabayeki and futhi nabo phela uma bengekho right ngeke sibe right nami ngoba ngeke ngisho akusizi mfethu ukuba right wedwa because funeka manje usuthenga ibhama into ezingaka ke manje ukuze uhlezi uyivikele lento ngoba phela wena wedwa nayo yabo kanti uma kuthiwa sinayo sibaningi uyazi ukuthi ngeke kuba nalokho mfethu uthi ngaze alokho ezofuna le yami naye yakhe ngalento yabo ngoba phela into efunakalayo futhi abanye abantu kuliguguke kulubona lokuthi maqhakaza kuyena engathi ngama kubo bonke abantu kuze iyabheda kuba uyena osicongweni njengoba ungathi awebhuti kanti kodwa iqashwa kanjani lapha egoleni sebenza khona uthi ubuza lokho avela kuthuma idash uma ubuya ne-dash bhuti ngisawufuna leyo msebenzi awuhambe ophuthuma ama-ice lapha uthanda nje uhlezulana nje but uthi uyabuya lapho bhuti yazi ngisawufuna phela leyo msebenzi le ndaba lesikhulumayo yazi kulo muntu omele umlanda vela kuphosele ikhezi emoto uyakhipha kulo mqondo sho ukuthi uyironga lo nto uyabona phela bayayenza vele mfethu abantu bathanda uma besiphethe mfethu yabo akafuni uyimele ngiyagijimisa usithola ugijima wami wena so and leyo nto iyamhlupha naye lo muntu egcineni ngoba phela iyabuya leyo nto mfethu nakuwena yabo ngasikhathi inkinga zithi mina ngiyakholelwa ekutheni wonke umuntu umele abe right mfethu mina iphupho lami lelo kahle kahle ukuthi wonke umuntu abe right indlela yakhe mfethu futhi hayi ukuthi abe right ngeyami indlela ngoba mhlawumbe ungathothi ukuba right kwami wena ngeke ukujabulise uyabo ukuba right kwakho futhi mina uthothi ngeke ungijabulise ngisho ngathiwa si right ngalendlela uyabo ngoba yonke lento ipersonal le mfethu lelo gama lokuba right lisemqoka ngendlela ngoba abanye abantu sebeze banamachwala enhlizweni zawo uyambona umuntu osesho udathakathe lo sho udathenga mfena athakathe ngokuthi inhliziyo yakhe inechwala dala xakeka yazi usezabathe uyaphutshuza uyahlanganisa kuhlangane lu yabo wonke umuntu uyakudinga ukuba right mase kudinga ukuba right kanje akusho ukuthi asingabe ngamavila ngoba ungabikho right kuyayidana inhliziyo yembi kodwa esinye nje isigwili enye insizwa kwakudlalwa isinuka makudlalwa isinuka lensizwa le eyisigwili yaphazamisa le dlala isinuka kwashayeka ibhola lemnyama lele langena emgodini lento ndiyamxavuna ngowashing ifuna ukumgwasa lesigwili lesambizela aceleni sathi woza la ubhizi ngale weekend wathi hayi angekho ubhizi ngathi ngicasukula kanje ngibuza ngathi hayi ngena la emotweni bamhambisa kwayiwe hotela wahlala koma hotela lapha yabo samhlalisa koma hotela samshayisa impilo kwaphuzwa kwamnandi lo nto yayimkhombisa ukuthi wena ayinto enyenyisayo enga kuphela yini usungaze ungigwaze nongangigwazela uthi urandi uthi urandi ukuthi hey ngoba mfethu abantu badiniwe wafunda lapho kumhlonipha umuntu ukuthi hey yazi cishe kwaze lo mbuka manje sengize ngathola enye impilo emnandi kanjani and phela iyashaya enga yabo ienga phela indlala nayo iyalidala ulaka vele yabo indlala mfethu iyalidala indlala ibangela ukuthi yabo so abantu abaningi abaphaphama ngasho nje kanjalo mina njengoMadlakoza so ke manje ke njengoba phela uphusha nomusic umusic wakho uqale nini mfethu umusic wakho ngiyafuna sike sikhulume nangawo mfethu umusic wakho mfethu because abantu phela mfethu bayakudinga vele lokho and isupport mfethu hayi ngiyayibona nami ngisho ko online ukuthi hayi abantu bayostreama mfethu ko Spotify yonke into mfethu ustream yona umusic bafuthu ustream kakhulu and cha uthando ngibongile ngabona nesupport izinsizwa zonke zasukuma nesupport umusic ithethi music nje ngiqale mina ngisafunda isikole ngicule isicathamia esikoleni ngicule isicathamia so ngakhula mangikhula futhi nasemakhaya masiqeqesha lapha njengamaqabana abafana ngakhula ngicula mina into ukusina bekukhona nokudansa bekukhona kodwa into ebengiyithandela yona ukeneneza ngengilo shuthi kwahamba ngagcina sengithenga ngagcina sengifunda ukufunda isiginci ngasifunda isiginci kanjalo ngisifundele nini isiginci 2011 ufunda nje wami isiginci ngaqhubeka ngadlala sahamba ngelilanga sawo recorder nomlabalaba sawo recorder izikhona nje ingoma lapha engarecord zika maskandi ke kuphela isimo somhlaba lesi isimba zazi lezo ngoma zadlalwa nje emakhaya ngeke ngisho ukuthi za trend ngoba
umuntu uthi kunengoma eyatrend uthi ayizona ngoma ngiyazi le ngoma eyatrend le ngoma so zadlala emakhaya lapho ngakithi kanjalo kuthe tuku ngikhona khona la eThekwini 2014 and 15 ngila eThekwini ngizama ngihlanganisa izinto engahlangani ngixovude ngixovela abantu omalume nezinsizwa nje esasenazo lapho uthetha amathethana sixovuda kodwa ngiyithandela umculo ngizwe ukuthi yabona into engiyenza la angikho kuyona mina engathi ngibekela microphone ngiyiculela so kuze kuhlangane icebo lethu umfowethu uNtendezi ethi angize eMpumalanga kwakumele ngiye eGoli wathi umfowethu no eGoli ngoba akekho umuntu wakini qala la eMpumalanga sobonda baseGoli eMpumalanga nakhona mangifika ngithola umsebenzi ayi ngathi ukhohlwa umculo sengithola umsebenzi 2016 ngitohoza ayi yaphinde yaqala phansi ngokwafika enye insizwa ngithola nginomfo wamaco okuthiwa umfo wakhanya walo umfo wakhanye ndoda dala ngucinga phela okusagcina nawe usafika la eMpumalanga 2016 ngiyadinga mfowethu ukuthi uzongibheka laphana uphinde ungidlalela isiginci nalapha mfowethu ayiyakudinga wayesethi ndoda ngifuna ukubuyela estudio mina akwazi ukuthi umuntu onetalent engangawe ngathi ukhohliwe mfethu ngoba phela kubuye kuphunywe la music enyida ayi ngasukuma ke nami lapho wangikhokhela kwesinye istudio kwimfo wamaseko wangikhokhela sayishaya ingoma yamnandi othela ngalembe waqhamuka uSilesa uSilesa naye kanti ngathi ngisafika ePitolifi ngamthola la uSilesa ngathi lo ndoda angisafuni ucula umaskandi manje sengifuna ukushaya umculo kanje manje yabo ngithe mangizwa igenge la insizwa obhuti lapha oSjava nezinye insizwa oBlack Diamond omnqobe ngazi ukuthi ushuno yimina ubona kahle kahle ukuthi yiwo vele oyimina kodwa nami ngizowenza ube yimina nami ngoba owami unesiginci nje futhi ngeke ngiyeke ufaka isiginci shuthi ngaqala lapho ngase ngirecord ingoma noMathemba wami ngirecord ngiyayibona lo ngoma kuyilongana kuyi-top 10 2019 kuyimkhono FM ngathi ngashaka u2 lapha ko number 1 lapha so leyo nto yayikhombisa nje waqala abantu bathi hey wendoda uhlele nento engaka lento ekhombisa ukuthi into uma ungayenzanga ngeke ibonakala leli ibhilidi esikulona nje manje mathiwa la khwanga ngaba sazi ukuthi kwangami ibhilidi futhi ngaba sazi okhomba ukuthi into uma uyenza kumele uyenza hawu ayi kusuka insizwa lapho khona insizwa siyashona nje ingozi yemoto engangijima nayo kuthiwa umzeke yasuka ngemonto yawo yeza kumina yathi indoda ngizwe ingoma zakho kunye insizwa ukuthiwa uMelosi naye sanda kushona nje ngizwe ingoma zakho ndoda ngeke une talent sacela ungayiyeki uhloniphe nje impilo kuyinhlahla uthola abantu abazokutshela nje wasuka la asuke khona wathela upetrol wakhe weza kumina ngathi mina ayi usho hayi wathi mfowethu ngiyacela yazi lento engizwa la ayi ngiyadumala kulo muntu sengihlale nawe kangaka unethethe ngaka mfethu ayi ngaqala ke lapho ngayikhipha ke ingoma ngakhipha indumo ngakhipha intabadilika hawu nayo futhi stream ngathi mina dayibo ngihamba noMTB lapha noma ngikhala ngathi ngiboshiwe ngathi ngisuka lapho ngenza kwi-EP induku emqubeni yathanda futhi nayo ila esigcine khona ke ngase ngibuya ngepromo ethi wobayede le noDr Msuku ngiyayibona zathando zonke ingoma okhombisayo ukuthi idlokoze lihambela zilafika phi kanti futhi nala kuba creative bekuyinto yami ngiyithandela thengile Pitolifi engayithanda ukuthi ngathi ngingashutha abantu ku-actwe yazi khona into engayibhala ngabhala into ezingashutha isingane zayi-actor into engiyithe ngathi mina hayi uyenzeka lento the ngisuka lapho ngahlangana nomfowethu la usanele wabafana the boys 2019 ayisezwana yena nkabi athi ucula mnandi kanje wathi mina ngiphusha nansi into abafana the boys ngicela i-channel yakhe ayisena 300 sisrabhasa ya manje ina 500 something 1000 vele manje ngeke boyibheka kwimillion angiphathi uMadlokoza kwangekho ngishithe kuthiwa i-channel awungaqali ngisho ukuqala ke namhlanje siqalile abakhona futhi asebecela kuthina ukusebenzisana nathi sibaningi abantu ababukela kuthina namhlanje sasingazi ukuthi kuyowenzeka namhlanje ngiyabhala amafilimu ngisazosibona ukuthi uMadlokoza uzobhala ama-movie sazosibona futhi ngeke agcine ku-YouTube azoya nje ko-Showmax zonke iy'ndawo ukuthi phela ezinye izinto esingakaqedi ukuphasa njengokunje manje bafo ngibhizi neproject kaMadlokoza ngibhizi namasingila kaMadlokoza ngibhizi nedeal enkulu khona engeke ngidawule njengamanje engibhizi eserious kakhulu ideal engibhizi ngayo so
ngibonile ukuthi nga-emailwa umuntu omkhulu wangimela wathi uzwe isiphiwo ucela ukuzisesa nami manje ngibhizi ngalowo madili lawo mayephasa nani ngiyobe senibona ukuthi iwona yabona hayi vele phela kufuneka kuhlezi kunamadili amasha mfethu ngoba phela lento ngesomthetho noma isuka ama-skits siwashaya ngalendlela esiwashaya ngayo angimele kodwa sikhohle ukuthi lento vele mele ngelinye ilanga ibe into yak TV vele uyabo leyo nto leyo phela siyayikhohlwa thina abantu abaningi sithi ngoba sengiqalile sengenza ukuthi nokuthi uba sungafuni ufuna ukuma ndawonye kanti manje ukuma ndawonye isona sitha ngesomthetho mfethu sithe esikhulu weba yabo ngoba kunabantu la kunebongo kunesibongo sakwambatha isibongo sakwambatha kwaqala wayindoda eyodwa kwaba indoda eyodwa yazala amadoda abayenqenqathela agcwala umhlaba namaskiti aqalwe umuntu oyedwa akhula kanjalo azogcina ekhulile agcine esenama sponsors amakhulu azogcina eseyimela njengabadlali bebhola njengabaculi amaskiti azogcina efike kulo level leyo kuhlonipheka kwawona nje wona hayi ngoba abantu sebeyawathanda mfethu abantu yazothi sebencamela abantu kuyihlalela ku TikTok ayibrowsele lapha then ukuthi abuke TV uyabo okhombisa lento le izohamba mbeki inamandla kakhulu inamandla already kwamanje isazoba namandla sizozithola ama-office amakhulu ama-skate makers ngoba phela nabo Mark Angel basikhombisile ukuthi lento uyayenza and uma siyenza lana mfethu hayi mina ngihlezi ngisho yabo uma siyenza la hayi ngiyakutshela mfethu yabo uma siyenza la soze sibe nenkinga mfethu uma siyenza la ngoba phela ikhona nathi la sidinga ukuthi siyenze khona yabona yabona nje mayisisekhaya ungayihlukumeza ngaphandle mayisisekhaya izime ngomsila ifela kuwena so nathi ke la yithi yikho sinyakazisa la sicha lesinyakasa la eThekwini asinyakazisi kwezinye indawo namhlanje abantu bayazi ukuthi kunendawo amaskiti simelwa abantu abaphesheya simelwa abantu bakwezinye emazwe ala eAfrika simelwa abantu bakhona la eSouth Africa kwezinye indawo okukhombisa ukuthi siyinyakazisile iTheku siyithina sila nezinkabi zami and ayisanyakaza mfethu lisanyakaza lisazonyakaza kakhulu futhi so ke manje ke mfethu ngoba ke phela ke yabo nje ubusho nawe ukuthi ziningi izinto zenzayo so maye ngeke ungashawa istress mfethu la no anxiety o depression uma uzithola mfethu ubhekana nezimo ezikanjalo uyudlule kanjani kuzona wena ngoba phela kumele phela egcineni kube khona into ephumayo mfowethu akhuluma into esemqoka ecishe sayilibala la mfowethu izinto ekanje mina ngi-content creator ngiphinde futhi lezi things ezazo ke izibonakala emhlabeni so i-stress sami ila ngisileza khona mawuthi kunento engiphatha kabi leyo nto athi ngingabhala ngayo mina angikholelwa ukuthi kumele ngiphuze utshwala ngiqale stress utshwala ngiphuzwa ihappiness mawukuthi kumele ngiphuze ngifuna ukujabula mawukuthi yabo i-stress sami ngisikhiqiza kulento ezoba umkhiqizo mina kahle mina ngulo muntu othanda isifo siphenduke ehlaya umuntu odalwe kanjalo angifele kuleyo nto leyo ngumuntu ongathi mina mangathiwa ngene ejele ngiyaboshwa umuntu ocabanga ukuthi ngizophuma kanjani ejele ngeke ngithi ngaze ngaboshwa Nkosi yami kuthiwa ngithi awena sengiboshiwe yabo uMadlakoza umuntu ohleze ecabanga ukuthi sophuma kanjani le nkinga so i-stress akekho umuntu ongaficwa isimo esengcindezi impilo yobumnyama akekho umuntu ongenalo isithi ungabona umuntu ejabula ehleke ebhazuluka kunento emvalele khoneni ezimfihlo kuyena ebhlungu ethi mayecabanga kwedle ngembezi ubusuku nemini mfowethu 2019 kuzenzekela izimo ezendluleni zishonele insizwa zakithi esikhule nazo lesikhule ngaphansi kwazo isimo sabhlungu kodwa 2019 June ngwakulwesihlanu kwakumele ngiyoperforma eAmsterdam so umfowethu engimelamayo wathola ingozi yemoto nezinsizwa ezinye eziphakathi washona mayeshona kwakuyimina kuphela ngicabanga ukuthi izinto mangikhuluma mhlawumbe ngifona kwawuyena umuntu angiqala ngifonela mahlele into othi siwenzana lo December yabo nje iphile kanjalo ibhonde umuntu sasiyakhe nje kanjalo sisezingane sisakhula ngangimelapho wathola ingozi yemoto washona yabo ukushona komuntu omthandayo empilweni khona into engathi yaxephuka kuwena yabo uma ukuthi azoshonela umuntu omthandayo khona ubhlungu obuseza kuwena and futhi angimele futhi uzizwa ngathi wedwa kule nto leyo ngoba ngicabanga ukuthi abantu abaningi bayitholile lo mshushu leyo
ngaphazamiseka uMadlakoza wayesebuyela nje esikoleni ngase ngifunde high school ngase ngifunde unyaka wesingaka wesithathu mosibili 2019 hey bafo ngaphazamiseka ngasefundeni hey plus phela into enjalo usukungeke futhi nawe uthi ungayilungiselela for yona aba uyazi fika nje futhi ngalimala nje ngalimala kakhulu ngicabanga nginesikhala ebusweni engasithola kanjalo ngisebenza umlungu ngisebenzisa grinder yaqhuma ngishaya ubuso ngangishayiswa yini lo grinder hayi ukuthi le nto yangisebenza yenxaka ngayika ngangine stress kangiqeda ukubuka ongcwaba yena umfowethu ngine stress ukuthi impilo yashintsha kwashintsha nezimo zokuphila ekhaya washintsha impilo nje impilo yabhlungu yabo impilo ngayizwa yabo kwanami ngahalela ukufuthi yabo mangashona ngifile hayi into engangijabulisa njengale empilweni into izazingcindezi kimi zingcindezela so leyo nto leyo isimo engikwazile ukwedlula kusona nami ngingazi kanjani namhlanje ngistrong namhlanje yabo le nto la inkinga leyana yangifundisa ukuthi ngiba strong ngistrong nje ngazi ngistrong so wathi nje manje ngisho wangifonela manje ukuthi sekushone ebani esikade sinayo izolo kuzoba buhlungu kodwa manje isizoqhamuka ukuthi somncwaba nini somncwaba kanjani somncwabela kuphi ngeke ngisakhalise wengane manje hayi okay ayifethu kuyazwakala mfethu and hey yabona mfethu izinto ezinjalo nabafo hey mfethu uthola ukuthi ziyafika mfethu impilo vele asikwazi ukuthi siyivimbe mfethu ikhona ukuthi sibheke phambili and ngiyayizwa nawe nangendlela yabona mfethu ekudlulise kukhona la ekwenze khona wakhula waba umuntu ongcono manje ke ama skits ke wona ke uwaqale nini uhlangane kanjani no Relator no Nobhilita nale genge nje ningi ubona MDM uhlangane kanjani nabo mfuna izinto ekanjena ke lapho shuthi uMadlakoza wenze kanje ngangithanda wathanda amaskiti ngithathwe kumaskiti kubani umthandeni ngabude lo nto lo ayishaya into yakhihlelekile ibhaliwe lento ngingazi usebenzisana kangaka lento so ngelinye ilanga ngam-inboxa naye ngathi ngabatshela nje ukuthi bafowethu ngiyayithanda lento le ngiyafisa ukuyisebenza kaze ngiyisebenze na before ngaqala lapho umfowethu uSimiso wathenga ikhamera sashutha sigangela singaka understand into yamangela ishuthwa kanjani siyashutha nje ngoba just ukuthi kuyashutha yabo so nje kwaqala kanjalo ne2019 ngasuka la not 2019 2020 ngasuka lapho ngafonela ngakhuluma nobani not Relator ngathi mina mfowethu hayi talent lonke ngiyalithanda bafo sacela ukuthi sisebenze kanje ngicela ukuthi sishaye nalo masketi khululeka wathi amakhamera yena ikhamera kanayo ngathi mina ikhamera ikhona ikhamera la kanti lo camera leyo asiseze ukuyithola sayishizelela wa camera sabolekwa ubani omnye umfowabo adosabelo iNikon yakhe nje ibisindala kodwa yayisiza amavidiyo oqala mawuthi uyawanothise bemnyama amavidiyo ebedimile nje wabona amavidiyo la le camera yasisebenzela sasebenza umsebenzi omude until kuze kufika umfowethu umkhizi sathola ikhamera entsha wasithengela ikhamera entsha iCanon 250 sasebeqala ke lapho izinto zaqaqeka nathi yabo manje siyahlanganisa sithenga ama microphone manje sithenga yonke into manje thina amandla ethu impilo ke manje siyayikhomba indlela unansi ukuthi yavele kumele kanjwe la manje siyahamba ke masahlangana ke nenqole zonke ke manje umkhize nasadibana nayo inkabi music video sezwana ngoba phela ayinto ebalekile nje ngokuzwana afowethu ngeke nikhohlisane yonke into esiyenzayo mazwana yabo mina bengisebenza nezinsizwa la bengisenza khona eMpumalanga ePitretief kwaNdoshi la bengisenza khona izinsizwa lapha nawo lo abadala namakhehla bengikhonzile mangilovile emsebenzini beze bethe ulovele lo mfana yazi ngisho umlungu befika uzothetha yafe ihlaya umbulele ngehla umlungu ayegcine sothi umlilo naye yabo so bathe yazi lento ungayenza yenzeke le nakho namhlanje siyayenza siyabhala namhlanje siyasebenza nezinkabi zonke yomtamareshi Nobhilita abantu bangibonile ngisebenza nenkabi lapho Nobhilita ngimncicebula ngendungu ngimbonye so ekuchazela lapho ungamuza ngichazela ngalale ngayizwa yonke la ngichazela yona so namhlanje igama lingaka likhulu igama namhlanje
bantu bahamba besimasamba basimemeza abaye basifonela basibhuka yabo nje into leyo namhlanje izinto siyazenza senzeke ngoba phela usembesa ngoba nami ngiqala ulasiqale khona mina ukuthi sisebenze bekuyinini ngambela la sasishakho ya le skits le uDiamond Def le ka Nobhilita ngicabanga ukuthi yona yokuqala bayisho ngathi yabe ku 2021 sisebenze labo lesayishaya lapha eMavini ngiyayifishana nami mina ngangiqala ke noma ngokuba ku space ke nje sikanjalo ke ukuthi ayikuthiwe because nami ngikhule vele ngumuntu oyithandayo athi yabo ngikhule vele ngiyithanda kodwa bengingakaze futhi ngangayitsheni nami ukuthi ngake ngiact ngampela futhi mase kuthiwa kodwa mama ngeke ngabona ukuthi hayi ngeke kurelaxiwe futhi la yabo kupholiwe futhi yonke into ngeke bakushaya yazi khona into engisho mina ngisakhula ngangifuna zengqwele zami ezangiwapha uMadlakoza umfana yoqhathiwe impela so into abeyisho ngithi ukhona uvalo okushela intombi yabo ngisho ukuthi uplanile uwethu uthi ngizofika ngithi hey uthi uyafika entombini ke ishayijawuka lento lawo ngaze kangene kingene yamama so ingqwele zona bezitshela ukuthi ngeke ishaye yabo mfowethu uma ngibuka imuvu mina ngendlela engiphapheme ngayo uma ngibuka imuvu mina imuvu bangiyibuka sakuthi iyangifundisa lento ukuthi uzothi udibana nomuntu empilweni akubulala umloyo kuba udibana nomloyo empilweni impilo yakho ibizoba mnandi wena uthathela umuntu ufuna ukumsiza wasiyakubulala imuvi yakufundisa lento into nento mina iyangifundisa ngokuthini ngendlela engikhule ngayo izonke izinto bezisifunda ngoba ngitshela ukuthi bekuthiwa intombi ngeke ikushaye khuleka hamba uyashela noma ngakuphoxa noma ngathi ngathi awugezile noma ngathi kodwa ngeke ikushaye kusalayo hlahla futhi kuzozenza ukuthi uyafika intombi ifika ilalela ukuthi egcine sekuqoma ugcina usuyibonga nawe uthi yimlo sokuyintombi yakho uthi uma uthi angasaba ukuthi nempilo injalo impilo wayisaba ngeke uzoyinuka impilo plaza manje Madlakoza wasaba ngoba into engangiyisaba ukuthi ikade ngummusician sebezothini mangishaya ama skate yabo ngathi mangibuka la genge ngaphesheya o Chris Brown Post Malone totally le genge lena iyacula yenza into eziningi namabhizinisi ngathi mina hawu andija kuyinkinga nje into elula leyo futhi ayinto ekhulumisayo manje la uzothiwa ubuwa phela uyacula kodwa wenzani mfowethu mawuthi ngiyeperfect yami into yakho mawuyiperfect finish loyo mina namhlanje kabe yami ngenzeka angafuni ukubathembisa abantu ukuthi ngizodropa something emayelana nomusic ingakho ukuthi kuze enyidile enkulu so lento ngidle nje ukuthi angesabe mina nje angesabe noma abe muphi umnyama noma ngivusa ngo1 uthi asishuthe sishaye content angesabe lozovuka ngishaye content ngani mina lo akukho kushoda kumina ngiphelele ngumuntu so nomculo ngizodropa umsebenzi uzodropa angesafu ndawo mawuhamba uzohamba nje kanjalo ngiphinde ngishaya ama skit ngiphinde ngwa-profession so ufake futhi nomusic ngoba phela ku right angani futhi lo music uyadlala futhi nakona la ma skits so manje double exposure vele akubonakala iskits kubonakala nomculo mawunothisa kuma skit makers ala eThekwini cabanga uzothi 99% ayawudlala umusic kaMadlakoza hayi wona ngoba ngisho ku MDM nginguzwe nje yabo izinkabi zonke ngicabanga angazi ubani ongosenza umculo kaMadlakoza okukhombisa ukuthi nami ngokuyidayisa kubona kungisebenzele namhlanje bonke bangabafowethu akekho mina umuntu nangalilodwa ilanga kulezi insizwe engiyithola empilweni engiyothatha isayidi uMadlakoza indlela afundiswe ngayo mina ngakuthola ukuthi uwezwala noNobhilita ngisho ngathola ukuthi wena uyabheda ngeke mina ngifuna ukuthi ngixabanise noNobhilita mina ngidalwe ukuthi ngakhetha ukuphuma kunina kuze ngixabanise nina kuze ngiqhubeke nibe right mina ngiyacabanga ukuthi shoot impilo yami edibane nani yangaba bikho right yabo number 2 Madlakoza ezinye izimadibane nazo la 2020 ngidibane nobani Supermakhosa Made kune deal okumele siyishaye kuzophusha iproject yami so leyo deal leyo yangaphasa futhi umusic wami uzosubmitwa koSony into nje leyo futhi engafihli ukuyisho lonto leyo ngoba phela thina nempilo yami abantu bayabuza ukuthi kwenzakala noMadlakoza umusic wakhe waphazamiseka kanje uSimix Made uzongikhokhela kwi-PR
ngoba umusic uyakhokhelwa eduru music bafowethu kakhulu ubusiness manje uzongikhokhela iPR ngavuma kamnandi waqala wakhokha imali yokuqala ipackage yokuqala yayi 25000 wakhokha 3000 usho lo mali leyo kuzomela mina manje la ngishaya iPhoto shoot ngifaka kumlongana ngifakwe ku TV ko channel O kuphi yabo kule mali so kwasekuphazamiseka kuphi ku percentage ipercent le production mina music ngiwenze donation cross e-studio shoot donation cross kwi-beat ona 50% nami ngona 50% ngoba sicompose naye manje uMakhosa wafuna i% donation cross wafuna i% lakhe nami ngifuna i% kwakuphoqa ukuthi mina angisezukuba na percent mawuthi yabuka labantu laba akanalo iphuthu nation unation ufuna i% lakhe ngoba umthetho wa music uthi umuntu oshaya ibeat akayithathe 50% ku music yena nathathe 50% ngoba sikompozile mina ngidlala isigingqi mangidlala isigingqi nami ngiyaona something ngoba phela nawe ibeat leyo futhi so kwaphoqa ukuthi kuyaxatshana simix abana sipha amakhosa manje mina ngiphana nendawo mina oqala akunamali into ayengehlela kulo sikhathi kangenamali yokuphusha mina ngoba mina kwakumele ngilalele bakuthiwa lalela uthisha uthini yimi kumele ngilalele uthi ndoda wena isagile sakho yitalent kuphela thina sokuphusha baxabana bona ayinto engizoyenza at the same time makwenzeka leyo nto le emntwini ngumuntu nami ngiyalimala akwazi ukuthi into yami ngisise esicongweni ngigawule ngibe phansi ngiphinde futhi same energy sebenzela mahala ngiphinde ngibuye nga same energy akwazi ukuthi ngibuye ngalowo same energy leyo nto leyo engilimazele ku music yangiqhelaza ngayitshela ukuthi ayikho iqiniso kule nto le until ngize ngicabanga ukuthi hayi mhlawumbe uma ngayiyeka lento nganani mhlawumbe uma ngidrop ingoma ngizodrop ingoma ngiyishaye ngiyifake online shiya kanjalo ngiqhubeke nempilo yami ngoba ngibonile ukuthi impilo ikhona mina ngaphandle ko music ngangitsho ukuthi impilo ayikho ngaphandle ko music ngani mangithola eside lempilo namhlanje ngiyakhona ukondla umama ngiyakhona ukwakhe ekhaya ngiyakhona ukuba right nami ngilalela ngithala khona ngiyakhona ukwenza into engiyithandayo namhlanje true ngama business ami engiwenza eceleni ngakhona ukuthola impilo manje sengakhona ukafford iPR ngiyikhokhele leyo package yobe ifuna kodwa since ngilimalile emoyeni music kwangigawula lokho ngoba phela nabantu mfethu banjalo benzisa kwama recording label ngoba phela nawe amshona ama recording label akhona ke akuthinta nawe ufuna ukuthi mfethu nawe usondele ngakuona eduze and basuke bezokwenza nabe naye beyabo futhi into ewese futhi 2019 ngidebane nenkabi crazy khathi samaqiniso manje fihlu ngidebane nenkabi crazy 2019 iyangiphilela la yansizwa yaphila no ophilayo yabo yamhesha ubuntu yabo isangoma lenkabi yathi ndoda cela uzamele ungene kanje la kule industry kule entertainment usayini usimini wathi no awumi indaba yokusayina at the same time wangisiza ngaye usayina mhlawumbe namathiwa ngasayina mhlawumbe ngabe khona inkinga nazo angisho ukuthi khona inkinga ngoba enye into ethi ukusayina mfowethu i-deleting mina njengoMadlakoza thola ngiyisigwili wena une talent mina ngibuke la ngizo-investa khona imali yami ngizokhipha imali ka1 million ngiphakamise wena imali yami mayise ingakabuyi kuzoba buhlungu ukuthi ngiholela kuzoba nzima ngendlela engiyibuke ngayo umnikini plus wena sivumelene ngobani percent ngaloba phethe sivumelene ngayo okay uqashiwe eCape Town awazi uqashiwe kanjani awuthola ukuthi mina okhokhele bani promote ukuthi ngitholele umsebenzi ngikhokhela manje promote uhamba ngani moya eCape Town moya perform uhamba H1 ithengwe ngamali H1 uhamba ngani udlanda uyabona udla imali ulalaphi ulala ngemali wena shuthi uyimali yami bese thola usuyabona ke thola ipromote usebenzi usuyabona lento siyenzeka ke manje into imasiyenza ngabantu isipha nohambo ususesicongweni usula bese abantu abathile abaxozi wena bese bethi ngidlala ngawo mawuthi uyabona nawe ngempela ukuthi yes ngibhukwe ngamali lapha mhlawumbe ngibhukwe ngo8000 lapha ngabhukwa ngo50
Madlokoza udlala ngawe lo mjidi udlala ngawe mafowethu yabo nawe usune depression lapha ngokuthi ngidlala ngawe usuze uyayibona nawe lento ukuthi ayingeke ayi usukhohliwe ukuthi ikhathi ufika la accommodation owulala kuyona wawulala ngendlela mina ngiyibuke ngumusic nami ngufundile ngithe mase ungilimaza ngafunda amadila amaningi emanye ngizowadalula amanye ngeke ngiwadalula amadila ayingozi ayi phela umusic mfowethu wodwa umusic uphethwe endaweni eyodwa lilodwa itafula lo music la ku debate khona music la wodwa umthetho wa music ingakho kuno copywriter ukukhupha ngisho ukuthi ufake ingoma umuntu shothi uyiculela yadlala i-background wayiposta ku Facebook i-copywriter iyayithatha imali yayo uyochupa copyright account calculator kunokha paso namhlanje i-technology yakhula yini umthetho waka music wodwa umthetho wa music mawodwa khona umuntu ocindezeleka kodwa kulo umthetho ka music ayivele phela ngeke ngabikho mfethu ngeke ngabikho ngoba phela uyadliwa i-catalog wonke umuntu ufuna i-catalog yenza kube lo noma kube lo into ithini ke uMadlokoza akasafuni ukonwa manje ke uMadlokoza ama masters akhe ufuna ukwa-ona ngizingile la ethuneni mina ama masters ami ufuna ukwa-ona manje yabo manje ngoba sengise ukuhlupheka ngathi ukuthinta ithe emaqakaleni sengifuna ukuyolela ke into zami manje ayi ngoba phela yini le right because wonke umuntu oza kuwe manje ubheka i-catalog yakhe abona uthi le catalog kaMadlokoza ngingayithenga ngo100,000 kanti yazi imillion le catalog umuntu ayithatha akusayinisa akuthi phuphu itulo akhombise mesentini awuthi awu mawusabuka abantu ngoba ngitshela uMadlokoza umuntu ofunda enye into ebebuka enye mina ngikhule emakhaya ngibuka lapha emncwabeni thola kushoniwe la kuyakhala khona abagonqile khona obuka isoso ukuthi babelapha ithathe yabantu yabo na we game unjalo ukuthi yabo uthothi uyangibiza uthi kunento okufuna soyenze kanti wona ubukile ukuthi lo ngifuna ukumbamba la ngizombukisa nansi into la ngizobe ngiqeda la ngaphansi igame plus ngaphela umuntu mayethi woza Madlokoza yena uzothi woza Madlokoza enye into nawe lapho usesekhaya awukwenziwa lutho awukashaya umusic thola netalent enzima kodwa khona ezokushaya umuntu ufika ethi akudrive nawe la nihambe nilale emahotela akubukisa impilo uheheke uzubothi yes ngabuyele kwantuthu mina impilo inje kanti usuzodliwa bhuti uzobuyela lapho kwantuthu ubuyela futhi nenhliziyo ebuhlungu bemanje embi yabo kuhambile amandla akho futhi wonke la wahambile kumele uqale phansi ubuhlungu ubuyela usunyobozela unyobozela amahlomba ngaza vele masuxayela vele yakhula amahlomba bakhulu bebangala ayi plazike baphela nanefame mayisila uyabo mazobuyela kwantuthu nefamous udumile futhi awusakwazi ukuthi sekunendawo ongangeni kuzona ngoba uyaziwa sekudume ngisho ubhozo wakho manje wona mawuhamba nje mawuhayika yena ulumkile akaphuphile ugile emhlolo seshuthwa kanje kuthiwa kusiye lona uyayibona iyasherwa online ngeke leyo nto ingakuthinti vele awutrend uyadida utrend awonjona masugula manje noma ugula noma unjani sekumele ufihlwe abangani bakho abaneqiniso futhi uMadlokoza unabantu uMadlokoza yakuthola umculo kuphela yakuthole maskithi kuphela uzothola nanempilo la impilo nje ikhona sonke isikhathi ngenze nje kunabangani mina mfowethu engabapho nje uyithonga lakithi like omcova izinkabi zami nje eziningi nginazo empilweni ngithi mangikhala kuzona ngithi bafa ngiphela ugesi zowufake lo mali leyo nangaphandle lokho impilo kuzona uboniswa ngendlela hayi ukuthi uyalahlekisa ukuthi ayithiwa ngena la yes mangathiwa ngiyaganwa umuntu ongagiyaqala wena mangathiwa ngitheke imoto empilweni uyabadinga abantu abanjalo kwenzikhama umuntu uyiart empilweni uyabadinga abantu abakholelwa kuwena iqiniso lelo uyamdinga umuntu ozothi urong uhamba ungaxuphile urong uyamdinga empilweni umuntu onjalo ethi urong uzonuka umloko phambi kwabantu bazothina abantu uyamdinga umuntu onjalo empilweni yakho eqinisweni umuntu ozokholelwa kuwena ethi hayi uyishayileke lempahla le umuntu ozothi hayi swa mbhedo kwalento umuntu ozokutshela iqiniso empilweni mthetho kwalungisa kanje uright umuntu wawamuzwe encoma mayegxeka unomuntu oqalayo ukugxeka ngoba uyaqilazeka bagxeka kuphela abanye phela bakhona ubabona lapho nababhedayo ukuthi hayi lo ngathi yena yonke into ayigxeka nje kuphela yabona nje lapha
kule broadcast lena kuyabheda yazi ngabe ngcono konke ephuzwa ngabe ngcono kukhona igreen la ucela into yami ngizami yabo ebengakaza ncome nakanye futhi engophela abaningi abanjalo mfethu hayi baningi abanjalo mfethu wayishaya ibroadcast noma nge1100 ke wena akaza yenza uthi uyafisa futhi kwakuyenza ave beyigxeka ke into abantu abayifisayo yabo empilweni mfowethu uyabadinga abantu abazokweseka eqinisweni abantu abazobeseka na awubaphoqi mfowethu yekani uzinbox uthi awungishela nansi link ungangiphoqi mina angibuka umsebenzi wakho ukuthi ayi ngaze ngathanda ukuyishare impahla lensizwa le yabo ngaze ngathanda ukuyokhomenta kuyona yabo kuyathokozisa ukubona mhlawumbe MDM nokuba umbone uyicomment yami abantu asebekhulile oDirelator Leona zonke izinkabe sezindala kule game yaMaskit uyibona icomment yakho wena uyibona ishare into yakho akeke futhi umphoqe ngeke mina ngithi ngivuke namhlanje ngiphila nabo kodwa engivuthe bafa ngidropha iseries la ngicela ungishare nayo itrailer kumele yena ebuka emfothi kumnandi kwezinto ngoba uthanda yabo uthi yabo into ngiyenza ngiyathanda kumnandi so abantu abazokusupport ubathola kanjani ubathola empilweni la manikhuluma la kuyizenzo ngoba mawufuna ukuphoqa inkululeko ohlezi ukhala inyembezo uhamba uthatha abantu abarong ubagqishela eduze wakho ngelila ngabo ukubulala mawukuthi wena uhamba ufuna uphoqa isupport uphoqa uthando uphoqa uthando ufana nentombi mawusu ufuna ukuthi ufuna ugana ufuna umuntu straight ungabohamba uthi mina sengifuna umuntu straight utshela amantombazana into leyo mina ngokubuka kwami ungasho ufuna ukuthi mama mitha ufuna umitha ubuka kwami uma uthi mama mitha ufuna umitha ngithothi kuyakuhlula ukumithisa uzoyeba abafanele amithisa bese nansi ingane vele uthi angumile akubuyele lengane ke bayi mase khule ngane sina 15 uyibona ngana siyona wamtshena wena ngicela ungimithela mithisa ukamtsheni yabo so amasayine empilo ukuthi empilweni ungadingi into ozoyitshela ukuthi ayenze nje uzenze into ayisizakala umuntu okuphilelayo ngisho nizalwe esiswini niyakhula libe ngamaqoqo ngoba ulimi lweni la ninodwa lezingane uyeza ulami libe lizona nobani loya lizona naye nowezona naye nalo kanjalo niba ngamaqoqo uthini uthina sisonke ukuthi hayi inkulumo esikhulumayo mina nje uyangibhora eqinisweni empilweni umuntu ongizothi ngihlangane naye angitshele into ezoyenza ukuthi lokuhamba sodla imali noma zintombi nani mina bafo ngiyazi bafuthi intombi uyithola noma bekuphi ngakho bethi ayidlulwa ngendlela intombi into manje yini ezozingeze ngize ngibudget ukuthi ngiyodla intombi leyo nto leyo mina ngifuna ukuthi mahlele sikhuluma ngisho wathiwa khona ephuzwayo ngisho kuthiwa kwenziwani mahlele kodwa ngifuna kube khona umsebenzi into ekhona angeke ungangibizi mina mfowethu ungibize la uhlala khona aze sophuza kuze kuse ngizosophuza kuze kuse kuphela nje yile ukubizela lapha mina ngifuna ingakho mina isikhathi esiningi ngizongithola ngihlezi nabantu sisebenzisana nabo mawungibona ngihamba nomuntu umuntu engizona naye Mangalo engizona naye sifakana lo mqondo lo okuya phambili ngokusebenza impilo ke mina ngiyifundele lelo side angifundile impela esikoleni kodwa ngakhetha ukuhlunga abantu angiyabahlunga cha ngikhetha iphela edoweni ngikhetha iphela edoweni laxa iphela ngiphuza idoka angidlale ngoba kusiza ngempela ukuletha mfethu abantu nawo waziyo ukuthi ku wrong vele ukuthi baseduze kubazokubuyisela emumva kunalokho mfethu thothi umsebenzi umile ke manje sumise utshwala ucabanga sisasebenzi ngenxa yotshwala utshwala bufiki mfethu manje futhi siyofasa ibshiya utshwala ngeke kuthiwa sisebenzanga ngenxa yotshwala ke mfethu awubona simanga utshwala bufuna imali kabani ufuna imali yakho wena utshwala sebuzokuvimba ukuthi uyosebenza le mali yakho le mali yakho ubuzothatha uyothenga utshwala uyabona uma uqala ubone lapho ukuthi la seziyalima ekhanda la lendoda yabo akwazi kumele uyibhasope izinto asisho ukuthi siya motivate asisho ukuthi kodwa ngoba sila futhi hayi ukuthi singazenzi asizenza siyazenza ukuchushisa umuntu nomuntu kumele umchushisa ukuthi ilanga liyashona manje uzobulenga impimbi una 40 unalo ngani una 60
zobe usugugile ilanga likushonela asikho isikhathi esidlula leso okusona ke manje yabo ngalesikhathi uthi into uzoyibona ukushona kwelanga ukuguga kwendoda la imashona ungatshela ukuthi wena ukuphela kwalela ngaleli yabona namhlanje eliphinde yabo ngoba kunamhlanje ngeke kuphinde kube namhlanje nakusasa kuzobe yilowo la ngeke futhi uthi uzolungisa amaphutha namhlanje lapho futhi usuvele kahlahle wenza okusha vele kufana nokuthini uhole kule nyanga uyishawa ibhubhudle abantu uzophesha next month into ozosuka uyenza uzoboleka imali wena uwenze lokuphushela next month mawusuhola next month simele ukhokhela izikweletu zale impilo lapha uhlezi uyijaha ngemumva ke impilo ke lapho uyenze wena uthi uyijaha ngemumva so mina nje njengoMadlokoza ngihlungene nje abangani abanjalo abantu engiphila nabo mina ngiphila naba40 kunezinsizwa nje eziningi nje ngiphila nazo izikhaba zami futhi nomfana omncane mangihambona nengqondo nokuthi uyahlonipha wona into mina ngifuna ukuthi ungangihloniphi ngoba ngiyakuhlonipha ishowcase wami loyo mina into yokuqala nje umuntu ngihlonipha futhi iyona into vele yokuqala leyo so umuntu empilweni ukuze ngimkhethe ukuthi kuba inkabi yami le suke ngimbona ukuthi iyahlonipha le nkabi le mayihlonipha ke suke ngithembile kule nkabi le kuthiwa ngibizwa apha ngoba kuyeze sibizwa zikhulu ezithize mawukuthi awuhlonipha ngizohamba kanjani nawe ngoba ngizothi ngihamba nawe ngibona usuyeme kanje esikhuleni sesitheze ngibuza usubuza uthaya wothi ngamaleni uthaya lo into encane empilweni lezo guide umuntu inhlonipho yami guide umuntu mfowethu umpha wakho wendlela inhlonipho iyona into mina nginenkabe encane kulomfana nje bathi ulalo ngimthole khona la eThekwini ngalokho ngana usaqeda isikole last year umfana uyahlonipha lo mfana lona ungikhonzile ngadala umfana lo hayi lo mfana ngathi ngamfundisa ikhamera ngadlalela siyashutha la shuthwa kanje am-actisa kunzima manje sebemthanda bonke abantu esikhithi bekuthiwa lo mfana wami hey lo mfana wakho lo uyashutha leyo nto leyo mina ngatshekeliswa ukuthini umfana uhlakaniphile uyahlonipha iyangichaza into ukubona uyalifuna ulwazi mfethu uyalifuna akubalekile nokulifuna ulwazi ngithi ngiyezwa ethi ngiyifundile into ethize kuyoshupha ngathi mina lo mfana lona ngihamba nalo mfana umuntu olifunayo vele ulwazi ngoba ngeke umnike futhi umuntu ongalifuna ulwazi iyona into engeke ngiyibone thina sike sizama especially basihlezi sifuna nokuqeqesha khona umuntu ongeke mfethu umnike ulwazi yabo umuntu ongalifuna ulwazi ngeke ngisho ungazama uthini mfethu ngeke yabo ngeke ngisho ungathatha sonke iskill uhlale naye kanje kuphela unyaka kuphela iminyaka maye ngalifuni kodwa akalifuni ngeke futhi azalamukele khona lenye into ke futhi edlala kuthina singamagwala sibuzwa amagwala ubugwala abothi abantu abamnyama umuntu kunzima uthi aye kumsebenzi ahambe weqali business mase ngasezeki mase ngidesele obhalana bebole ngizoba yini baba yini abantu ababadayisana bayini sho badliwa zilwana abantu ababadayisa obhalana lapha ngoba phela iyaqhubeka impilo still uthi uyazi usethe imoto odayisa ubhalana lapha noma umuntu ephela umsebenzi yabo mina mfowethu impilo yami itrainekile futhi ngithema ngithola abaningi afana nami empilweni iningi inkabe engiphila nazo impilo kanje mawukuthi mfowethu izolo isikwa bese ikhona sidlile izolo namhlanje sodle isikhokho netiye ngoba namhlanje ikhona isikhokho namanje akisho into engangiyenza ngisho into yabo manje mawukuthi ngiyavuka imali anginayo yokuthenga leyo nto ekumele ngiyithenge ngizodla lokho khona ngizobamba umfudumezo ngidle mawukuthi ngizokwenza into eyenzakala manje mina ngi-understand isimo samanje ngeke ngithi izulu linetha ngithi hayi lo mukile mina ngifuna ukufudumala yabo impilo ingifundisile ukuthi cha indoda esoft nje impilo nosibethu futhi wamashaka kumele shayina ngapha nosibethu futhi mina empilweni ngiyaka ngibuka onke amasayidi ngisebenze escrapyard escrapyard bekufika osilaba ngaphandle koZimbabwe Mozambique laba sebehlala la mawuthi yabona behla bayenyuka bafuna ukuthenga ucingo uthi yabuza bethi hayi siyowenza into ethile nani benza imali kodwa osibethu bona wewe indoda masi ngiqhubeka ngasiphi isandla ngisande ngabale yakho balento leyo kanti futhi intombazana nje ayiwo mechanic intombazana
ingene yaphathwa imoto ikhenike makuthi ithole opportunity oyitholile khala kuyona man ngoba iyo lento yenza gcine sekubhekwe kakhulu emadodeni sekuthiwa indoda yenza ukuthi ngoba uma akafuni naye ukuzenzela yes ubuhle bakhe ngeke kuphele ukuthi ukhenike imoto wena ushaya ispray ubuhle bakho ngeke kuphele uzohleza umuhle uzogeza yentambama into engiyithanda ngalento imali efana makuphela inyanga iyayifanele uphinde uthuthuke kancane empilweni ayikho imali ehlukile kunenye imali nje iyayifanela ukuthi uyithole kanjani kufinish nosibethu uyabafunda ukuthi nalobuhle bakhe lobo shaya icontent wezubuhle wenzimana lobuhle bakho wefotho usuholela ngisho ubuvela khona umshita la number 2 ngimgcine kule nyanga iphela number 2 ku YouTube ngohola ngokushaya inamba Tom Mr Beast awuthi ngamcheka lapha over 100 million subscribers ama views akhe onke ayichannel less than 100 million mawuthi yayibo ukholela umuntu ukwashaya icontent edla ashaya icontent ebala ethi ngizokubalela namhlanje ngifike 100,000 noma ngizokubalela ngifike 100 million abalaza khathale akhona nawe ngizangambone ebali rice ku TikTok ngathi hayibo mfethu ulibala nje mfethu uyahola umuntu uhola ubuvila bakhe wona uzothi uyahlanya lo muntu mfethu wabona iphala lokhudu lensimbi kunje lesanga liyazi lona lokhona imali elizoyithola kwiscrap yard sengiqonda ukuthi umuntu yonke ayenzayo khona lemhoyela khona no wenza kwenzayo ungabona intombazane yehlenywa lama bless khona eholela kakhona ngoba webafo impilo izima la ngaphandle impilo uma inzima iyakwenza ukuthi uzube yisela yabo mina umuntu osifazane owehlenywa lama bless ngimsoli namhlanje ukuthi mina ngiunderstand impilo ibanzima abantu nabakwezinye indawo nabantu abangosisi osilohlahla basikhulisa bengasazi bengabantu besifazane singahlangani singasizoshiya igazi labo ungafina ngalibona iselo lesifazane ukushiza lo lesifazane ekhulisa ingane ngalibona yabo ngabona amasayidi ukuthi nabo abantu besifazane ingakho ukuthi nabo kuya ngami ngiyafisa bephaphama into yabo nje mfowethu mina ngibambeke izinto ezingaki empilweni awuthi izinto eziningi umqondo wami usabalele angazi ukuthi ngawuthulula ngane ngupha abantu basekhaya ngupha wonke umuntu nengidibana ngisho intombi yami ngisho bana ngidibana empilweni ngiyafisa umphala umqondo enginawo bamba nako ngoba uyangibona ngiyaphila uyangibona ngiyondle ekhaya uyangibona ngakhumuza nafowethu ku-deliver ama-blogs ngiyakha mina ekhaya uyabona mfethu mina kodwa ngimsebenzi umlungu angifundile futhi yini lona lizokuhlula wazi isingisi sakho sokunxa futhi ishafisa isingisi sana sokuthi sichomele nje ukuthi hayi ukuthi nathi sichomele thina emabhasini sesinakho ukwenza sengazothi isingisi sisho ukuthi uhlakaniphile naye ngento kanti besingisi asihlangani nenhlakanipho ilanguage nje phela nayo lela yabo ungashaya isingisi mfethu usirole uthi kodwa uthola ukuthi into ephuma yasizwa ngiyabona ukuthi hayi lento yakha isithini ukuthi awukhuluma ushidi wena lesikisakho yabo ubonga nganamba ubonga lo parallel lasegoli ubonga lo ukhuluma kahle kahle lo muntu ukhuluma nicyclists abuya uthi uyayiza lento ayisho yena uyirolile kodwa ayikho lento ayisho usenza nje wasixapha so naye amkhokhele lo content yonke content ohlezi iyona mhlawumbe uku-step beast futhi uyafica abantu ethi ngani isandla kanje uyosisusa ngemuva uzomnika imoto niyosibekela isandla kuze kushona ilanga azathi hayi nayo 5,000 uzosuswa qala ngiyamnika 5,000 sekukunina ukuthi uyabekezelela imoto no 5,000 uyabona ukhipha abantu busy ngoba la eSouth Africa siyabadinga abantu abanjalo ozosikhipha nje abantu no BI phakathi anabo BI phakathi wena fika kunike imali kahle insizwa yabo ukhipha abantu busy lo ukhipha abantu busy yabo yazi thola ukuthi naye akazi ukuthi uswaship lo zabantu ezingaka wefothu ngishizilile mina ngizalwa abazali abashizilile abasebenzela umama mina ngikhule esebenzela umama eitradini esebenza ecente umama elungisa izingadi elungisa emakhishini umama wami ongikhulisile yabo ngathi ngiyemvakashela komunye umuzi bangibuza bathi wena mfana yini ungafundanga bangibuza kanje kuloya muzi ngiyodalula ngelinye ilanga siyolela namhlanje leyo so ngikhule ngibona ukuthi kuyashizilwa lemiyango impilo
impilo ayimfuni umuntu onganyakaza impilo ifuna umuntu onyakazayo ngaso sonke isikhathi nyakaza lwana umuntu olwayo impilo yabesaba umuntu olwayo buza mina namhlanje ngeke vele ingahlangane nje uyihlanganise noma ngathi wefoti noma athi akuhlangananga namhlanje vuka kusasa uyohlanganisa inamanga amakhemana ayizovuma yona yabo bafomne umhlaba ngqene ukuhamba mina ngesabe ngibuya ko Port Elizabeth ngibuya kuphi angisabe ndiyazi ukuthi yona into ke la kwaZulu ehlezi ishawa ngayo kakhulu ukuthi thina kwaZulu asifuni ukuphuma sibone umhlaba phela leyo nto yazi ukuthi iyona into ehlezi ikhalwa ngayo uthi umuntu waseNatal uzalele Natal azafele Natal engakaza ayibone enye indawo wazalwa lapha usebenza eThekwini bafomna ngesabe bafomna ngane content yokuphusha abela bendabuko ngangibuya ko Port Elizabeth kamhlabele ngane ngacisha abulawa imoto nje ngibuya kamhlabele ngane kodwa namanje ngila ngabe ngayi imoto anginavalo mina bafu ngiyabona impilo yami nje ngifundisile ngithi bafu mina ngashaya isicapha mina ngangacova udaka mina ngishizilile bafu into yaze ngiyeza ukubamba inkuzi kuphela emhlabeni kwashoda khona washoda ngokuthi phela ngangiphila labantu yabo uphila labantu abaneqiniso uphila labantu ngisho ungaphila nathi abayowenzile into okungcola kodwa umuntu oneqiniso uyatshela irongo la ndlela ungaphila nomuntu obhema ugwayi akutshela ngiyawubhema nguthanda ngiyawubhema ngoba usungicela wona ukuthi ngiwubhema ngawubhema mina kwakusho mina ngicela ukubhema wona namhlanje usungifuna wona ugwayi yabo nje impilo nje izinto ezikanjalo nje empilweni hayi ngeke bafu uyabona nje mfowethu ubuhlakani mfowethu ngiyabona ubuhlakani obukhona ukuthi hayi kufanele vele icontent ihlezi iproducewa kanje so kuwena ke mfowethu asike size because ngiyathanda ukuthi ngibabuza abantu lombuzo ukuthi nje kuwena njengamanje ungathi mfowethu iphupho lomuntu eSouth Africa mfowethu iSouth African dream yini njengamanje because manje lawe siwadayiseliwe before awasebenzanga mfowethu siwabonile abantu abaphumeleli ngawo because kuyayiwe ezikoleni kwenze yonke into still kodwa mfowethu ngazi ngeke ngisangitshethi kusayo kuyosebenza iphupho njengamanje ukuthi uthola umsebenzi oright osafe because yayaza yikho leyo so nje kuwena nje njengamanje ungathi iphupho yini mfowethu mfowethu cabanga ukuthi iphupho likulezi inkulumo esesikhulu zonke iphupho lisemqoka iphupho lithi olindlela yakho sibambe iqine fasa yabo wena mawufuna ukuthi ufuna ukuba neblade ngelinye ilanga ngisho ngaqala ngemqasho wena ngisho uthola umqasha wona ngisho wakhanda one room ngizothuma mawunesifiso unokuphokophela ngoba yiki into ehlula umuntu owazi onesifiso nokuphokophela yabo umuntu ophokophela ngekulunga kuyena umuntu kuyenzeka mfowethu engabikho creative angabikho sidalo creative kodwa udumile udle ngani ukuphokophela uthe ye mfana wami mina ngizokuphokophelela nje ngizowashama video wami ngisho ngingakwazi ukuedita kodwa ngizowaposta ayihixize njalo bazobathola abantu abathola futhi abantu umuntu ophokophelayo mfowethu impilo indlala yamesaba umuntu ophokophelayo umuntu njengamanje bafowethu imisebenzi yaphela hayi futhi mfethu iqiniso leli yaphela bafo esitolo mhlawumbe bekade kusebenza abantu aba 1000 noma emall bekusebenza abantu aba 1000 namhlanje kunemshini la othika khona uthi ngifuna ama wings uphuma islip la uswipe uhamba nama wings lapha sekukhuluma thina kwaPlus kuyenza sizidle into ezimnandi yabo so leyo nto leyo mina mangiyibuka into nento ngoba ngeke ngishiye lento mangibuka into nento mina ngiyibukele namhlanje ngibukele ngelinye ilanga ngayibuka lisi is imnandi simple osibethu nobhuti bethu bebesebenza lapho sithini ngabo umuntu obesebenza eKFC uzomphelela umsebenzi obesebenza leyo nto umuntu obesebenza eBorder Gate ngoba eBorder Gate manje kuthiwa uzohamba hambe kuswipe umuntu obexinxa nje esicivezi lo ebodla abantu abakhe lo muntu mfowethu yabo mina nguMadlakoza ngodla abantu abangaki ngodla abantu abaningi ngizodla mina la ngihlala khona ngondla ekhaya yabo ongikhomba ukuthi sengiqoqola ukuthi mangathiwa namhlanje ngiguqa amadolo ngiyalala ngene ethuneni abantu abangakhala obokuqala yilabo abathola isinkwa sami engisibeke etafuleni like abazali bami sizele mfowethu so ukulimala kwami noma uphela umsebenzi wami ukulamba kwami makusebenza abantu abawu50 eShoprite noma bekuphi yonke isitolo noma beyini makudilizwa abantu abawu30 kulambe isizwe kulabantu uyabona ngoba lo muntu obedwa unganako lo muntu ebeholi 4000 lo muntu lo ebeholi 4000 kodwa ebodla abantu abangaka ucabanga lokho
Mawukulo muntu uyahlupheka. Bacabanga osikhotheni abazoqhuma manje, abazovumbuka. Yabo bazovumbuka. Osikhotheni abazovumbuka, bazoqala kuyena. Kodwa mina ngeke ngasebenza ngayizwa utest imali ukuthi mnandi kanjani. Ngase ngaphela umsebenzi. Ey, abuhlungu impilo. Ey, abuhlungu impilo ibhadi sengiphela ukucela mathiwa babengekho abafowethu Dr. Msuthu. Ngabe impilo yenye, ngabe umzimba bempilo. Baba ngenye indlela ngaphezulu kwalendlela ngoba iyona nabo babengeke basithathe bephile nathi ngaphandle kwenhlonipho nabo babode lezi lezihlakaniphile futhi ngoba siyaboniswa lento ze-internet yonke impilo so sihamba nayo lempilo kanje so iqhinga nento yabo sha manje ingane yasekhaya iyelonganeni yenyuvesi yathi ibhuti ngifundele ini ngathi mina ngeke ngujaji kodwa makuthiwa kuyangami ngabushaya agriculture kuze noma athiwa uthola umsebenzi ukhona ukuyivulela insimi sithola indawo noma nawe uyitholela indawo utshale ngisho amaklabishi ayosubmithwa ezitolo Ulazo 3 months avesheshe iklabishi uyabona buka ukuhlupheka kwakho ngacoshwa u3 months bo 3 months wena ukhetha ukuhlupheka eminyaka usaba u3 months kamzama hey ngoba phela into encane mfethu into encane mfethu iside lempilo engishoyo ilelo noma yabo bafa sikhule sibabona otshathi ugodo lapha emsakazweni ebesakaza kwi-roots esakaza ukhozi FM ebengasebenza umuntu kwi-roots asebenze naye kukhozi FM still aqhubeka kwazi ukuphila kodwa ukuthi impilo yagcamalazelo waphoqa ukuthi ahamba omangale aphinde amengale ucamazela impilo ukuthi asayifuna uyibona indlala usuke endlaleni ulala suka so leyo nto leyo bafa impilo thina soyicosha masifunda ukuyimela mina into engayisho nje umuntu omnyama nje manje ukwazi ukuyimela mawukuthi uneskini sokuba umeselandi yiba umeselandi ube umeselandi wakhe ama-British emhlanga wakhe ngisho phesheya yiba umeselandi ongavishwa wena thana ngangivishwa kulento engikuyona ukuze ube right ngisho mawunesiphiwo noma kuthiwa awunasiphiwo lento okwazi ukuyenza yenzisise ukuze izokwenzela impilo abantu abangomeselandi abahlanye ekhanda abantu abathenga amatekisi abagule ekhanda abantu abenze yabona mfowethu ngobusho sele podcast awusakene ekhanda uphila qinqo uphila ungidlula thina sonke mancabanga ngoba phela lento le sishare information sishare ukuphila la kulo uzivulela la esikwazi ukukhiqiza khona nesikwazi ukuyibulala makusekhona abantu abafana nani empilweni yabo iside lelo lempilo umuntu into akayenza akafunda ukuyibamba ayimele yabo bafowethu manifunda nje ukuthi into yabo thola ukuthi uyayisebenza imali ozobenza izobe inkulu uzonale uzohamba usebenza umlungu wonke umuntu akayisebenza hayi ngeke mfethu abazwile mfethu onezindlebe vele uyezwa nofunayo futhi ukuzwa uzwile so ke manje ke abantu abafuna ukufollowisha bangakufollowisha kumapha ama platforms ayibo nje kumapha ama handles mfethu Facebook YouTube ngoba phela nakho lokho siyakufuna kuloko kwenziwe nje ukukhulile abantu abafuna ungifollowisha ngisacela beqale besubscribe la qala before siye phambili bafowethu mina nguMadlakoza inamba yami ili 0614 014 723 bese uthi lapha ku Instagram Madlakoza iqhawe na ku Facebook Madlakoza iqhawe or Madlakoza content kwi-email uqhawe.mbatha@gmail.com so ilapho wena sithola khona nikhona ukusibhuka nisifaka imali ekhikhini bafowethu siyayifuna imali obasela bafowethu adlali siyayifuna impela imali serious lo bhuka abantu mfethu bajabule ngoba abantu phela bafuna ukujabula vela mfowethu sifike soqephuza ingoma sijabule sifike sohlala khona inkabi yangapha egoli ithi yangilandela kumavidi inkozile lenkabi impilweni nje sithe xaxa lenkabi lena yathi mfowethu yazi kuyazela ukuthi umuntu engakubhuka uzohlala uthi uyafisa ukuhlala nami ke noma iweekend akusiyedwa bakhona abantu abakanjani angazi leyo nto ngelela ngiyenza kanjani uthi uyafisa uthi uswatshela ngisho umndeni wakho ukuthi hayi anobuwa amavidiyo le ndoda uthi uyafisa ngiyohlala iweekend sidle inyama uyafisa ngithi hayi ushare ulwazi ngoba phela vele into abayifunayo ngithi hayi bhuti kuyenzeka ngelinye ilanga ngiyesaba ukuthi ukubhuka ngoba angazi mina ngiyakholelwa kwe-spiritual ngiyakholelwa komkhulu ingakho ngikholelwa kubona ngiyakholelwa into eningi mfowethu mina ziyafika nangephupho ziyafika nangombono
ngiphiwe futhi nokubona ukuthi lento le izolona noma ke lo ngiphiwe umuntu onesiphiwo leso into ezagcina zakhipha esikoleni ya impilo nje bafuna ngaphandle khona musu uyivayele khona impilo ikhona ngaphandle abantu benza imali ngaphandle bayaphila musu ukuthi lo lento lo noma bethu ufundele engineering oqala amabhasi wahlakaza uzokhipha iphiko mawuthi akuhlangane ezokunye izokushonelanga ngoba phela vele impilo yakhe yohlezi ikusa kahle kahle la kumele iye khona ngisho ngathiwa uboni wena mawukuthi kumele uyele izofika ikushaye ngapho uvukele ngapho ikushaye ngapho uvukele ngapho ihlezi izokwenza lokho futhi ihlezi izokwenza ungafisa kokunye uthi wena hey mina isifiso sami lento kodwa uma uthola ukuthi akuyona uzohamba uzogcine kodwa ubonile ukuthi why bekuyilento vele ngaseqaleni uzozibonela kwawungani kwakumele kube lento engiyeza namhlanje angeke Madlakoza ngiyabonga kakhulu nje mfethu ngokuthi ube nathi kwi-show sikwazi nje mfethu ukuthi sihlale yabona sikhulume kanjena nje izandla nje mfethu idlula ikhanda mfethu yabo kusho lukhulu kakhulu mina lokho mfethu ngiyabonga nje yabona sesivala nje mfethu kunomuntu ke lapha emakhaya naye ke manje ongazazi ukuthi ke kumele enze njani mfethu ukuze impilo iye phambili iphi advice ongamnika yona uthi akaqale nje manje anyakaze hey yabona umloyo mokuthi uyangizwa nje manje ngene efonini manje mone data shaya research ukuthi how to ukwenza lento ayeke into engekho la online uzosithola isikemu udliwe kodwa uzodliwa phambili kodwa angikho lapho kodwa enye into ukuze ubone into escam noma siyona iscam into uma usuyitholela igama lawo hamba ku Facebook mfethu uyoyibhala igama lawo ngithi ushela isichaza sisebhinca ibhinca baby udoti nje wentenga intuthu egcolela ekhanda ngiminingi kodwa ukhohlwa wena ngena ushaya research lapha ku Google uthi lento yenziwa nje mase uyitholile right ngena ku Facebook ubhale igama uzobona la ngezansi abantu abacommentile ukuthi hayi ncama simba lento lena yadla imali yami ingabe sayifaka imali yami into right izokutshela ukuthi ngiyangena imali yami thenga ukuthi ngasubmithola kanjalo mfowethu mina impilo ngiyifunde nje kanjalo ebusuku mangilala mina angilalela ukulevuza indaba lapha la ongithuka abantu bengeselotho lapha ngihlezi ngohlangothi ngoWhatsApp lapha mina ngikhuluma nabantu ukuthi sikhuluma into yaphambili sikhulumana senzani sikhuluma lenkabi sami senzani ngino YouTube namhlanje abawu5 ngino Facebook abangaka abawu5 namhlanje angibhayisa ngiyaphila mina ngiyayigqokisa ngizenzela yonke into ngizenzela mina ngemali yami ngisuke ngisebenzele mina kulezi zinto engizenzayo abantu abangalali mfethu ngoba phela nayo lento yama scam yokusaba ama scam igcinisa isenza singenzi izinto ebekumele ukuthi siyazenza manje ngoba uvela uthi iscam ubungayibonanga ubungayazi nana kahle na ukuthi hayi scam usazwe ngendaba bafo 2021 ngathola into scam yathi angipromote bangikholela imali laba 3000 ngangilambile ngangabona ukuthi scam kodwa ngahola abantu abangena bayahola babaleka ngafunda ukuthi ikhona ekeme ikhokhela hayi vele iningi ziyakhokha eqala fanele ukhokhe ukuze kuzaba so umuntu osabayo noligwala impilo mina mangithi mawesaba uqala yezokodwa mfowethu please izibulale noma uqala yabo ngoba vele kahle kahle uyazibulala vele uma ungaqala ufile mawusabuqala mawusabuqala uyazibulala vele namhlanje bafo ngilambile esweni ngizofika ngicele kuwena ukuthi bafu ngisiza ngale wethu ngilambile ungisiza ngiyodla lento onginike yona leyo nto onginike yona awunikelanga ukuthi ngiyodla lo mhlawumbe ungifakele imali 150 awunikelanga ukuthi ngidle lo 150 ngiqede ngisongizadla unginike lo 150 ngidle ngiyakaze lo gesi mawukhanya ungifakele wona ukhanyela ukuthi ngezokunye so umuntu kunabantu empilweni la uthi hayi awunginekeka 200 umfakela nanganyanga ezawo nginenkinga ngifuna 500 umfakela uzohamba besidina nakumina mfowethu uzoncika ngisho ama calls uwaziba manje uzoncika uncingiswa uwena ukuthi kanti wenzana lebele nginika yona wathi abantu angixhaphaza yabo uhamba yophila impilo ngabe into oyiphiwayo yeke uappreciate ngakho ukuthi kusungahluphi umuntu ungahlupheki mawuhluleke uyibambela isho ukuthi ishona ngoba phela impilo ifuna umuntu okhwicana enze nje athi come on
Kemana ilime ziyetsheni kunabantu abangama owner namhlanje baqala ukuyishayela izicaba kunabantu baqala ukugeza imoto bangama owner namhlanje mathiwa kahamba ukugeza imoto abasili owner namhlanje ubala imali isiswafika sisichwecile uyama kusona namhlanje azayisaba badlala umdlalo obhuti badlala umdlalo obhuti namhlanje unawo ubonayo ukuthi ayo obhuti ngaphela ke uzotshela ukuthi hey ngangenawo imali ogibela ngiyofesa impilo yafuthi ifuna sinyakaze inyakazana bafuna ngicela inyakaze iqabu zami nithi mani buka amavidiyo ethu niphinde nithathe umqondo niphinde nani nigede umuntu osebenzayo uphathe kahle lo msebenzi uyahlolisha umsebenzi hayi ngeke mfethu ngiyabonga kakhulu Madlakoza mfethu ngiyabonga kakhulu ungakhohlwa ukusubscribe ke lapha yezwa subscribe follow wisho Madlakoza follow wisho page yonke into ukhulu umsebenzi lumkile izinyanga signing out thank you siyabonga